koji je razlog zašto vi, ja, svi mi odlazimo na internet svaki dan? Tražimo sadržaj koji je zabavan, koristan, interesantan, dakle tražimo informacije. I velika većina ljudi koji će reagirati, koja može reagirati na vašu ponudu, koja bi reagirala na vašu ponudu, neće reagirati na vašu ponudu i na vašu poruku. Vaša ponuda koja kaže ovo je maska za mobitel, vaša ponuda kaže ona košta 50 eura, klikni ovdje da naručiš. Ali će reagirati na vašu poruku koja kaže ako se bojite da ne slomite telefon, pogledajte naše rješenje, popravak telefona je skup, pogledajte naše rješenje, ako vas je strah da ćete platiti skupo popravak, pogledajte naše rješenje. Dakle, tema. Još jedna stvar. Ako napišete recimo ekskluzivna maskica za iPhone 14 koja će vam spriječiti veliki trošak i neko klikne na to, znači da, šta? Ima telefon koji treba, odnosno koji vi želite, za koji prodajete, i zanima ga taj proizvod i boji se te varijante.